Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Мен сиздерге бул чыгарылышта мына жакта только дыйкандардын унааларын тартайын. Буга чейинки видеодо көргөнсүздөр, мына ушул жерге келип спринтерлер менен аяктаганбыз. Эми сиздерге бул чыгарылышта накта дыйкандардын автоунаалары. Кроссовкиден баштайлычы. Kimdiki ekan? 500'den mi? Krossovkiler bunaki. Tak, ушул жерден баштайлы. Mazda Pirmat боюнча 2005 1.8 78 город дейт, расходу трасса 6 дейт. 380 миң сом, 0705 0040 40 экен. Күмүш түстө. Колго тиери канча экен? Я. YouTube'ga 340'larga берет экенсиз да? Жок, 360. 360 mı? 360 болот дейт тугандар. Эшикте жаап туруңчу, бир көрөйлүчү сыртыны. Жакшы. Эми состояниясына жараша тугандар. Жакшы, карап көрөсүздөр. Мынында Toyota турат. Ва алейкум ассалам. Avensis 310 миң дейт мынакей. Бул дизелби? Дизель, TDI мотор, тугандар. Айдап туруп. Жакшы. 380. Бере турган жериңиз канча? 270. 270. Документ таза дейт. Обмен вариант. Только наличка. Бишкекте болот. 07 кайсы регион эле? Талас, а? Жакшы. Чала бересиздер. Көрөсүздөр, кара экен, универсал. Ийгилик. Мында эмне? Nissan Safira. Так. 320 миң сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Көрө бересиздер, жакшы. Бир чекеден көрө бересиздер. Мында Accord турат, 05 Нарынский, 460 миң сом деп коюптур. Мында карап көрөсүздөр. Мында Getz турат. Getz'тин баасы канча экен? 2002 дейт. 1.6 объем. 400 миң сом дейт. Ошондой кылам. Колго тиери канча экен туган? Колго тиери канча? 350. 400 000 400 бü? Уступка болобу? 380. 380. 380, болду. 380 миң экен. Жакшы. 380 миң экен, бирок состояниясы жакшы экен. Цвети өңү да жакшы экен. Жакшы, көрө бересиздер, ийгилик. Мында Avensis 99 дейт. 2 объем дизель 340 миң. 5-6 литр расход дейт, го? Дизелдер, дизелдер ошо мен жана D4 мотор бекен деп. Канча болот эми колго тиери? 300. Ылдыйраак. Бир 270терге ойлонуп туруң, чалсын. Чалып көрдүңүз эле ошол. Болду. Бишкекте болот, а? Бүгүн Бишкекте болот. Эртеңчи Таласта болот. Болду, тугандар, чалып көрөсүздөр. 2 объем дизелде. Нуркейджи. Жакшы, көрө бересиздер. Могу двойкалар канча болуп калды, тугандар? 135 миң мунусу экен. 90-жылы чыгарылган 1.8 карбюраторбу? Мунусу 85 бе? 185 мунусу экен, тугандар. Карбюратор бул дагы. Телефон номерди айтып коюңуздар, экөөңүздөр тең. 595 12 96. Сиздики биякта жазылып турган окшойт, а? Болду. Бирөөсү серый, бирөөсү чорный экен. Көрө бересиздер. Жакшы. Мына стрим сизденби? Мындан. Та, $5100 сурап атыр, 2002 1.7 экен. 0700 01 33 10 экен. Так. Байкем көрүп атат окшойт, а? Та, мына ички салону. Мотор привозной, зыңк дейт. Жакшы. Аксакал, сечканы канча деп атасыз?
Тешка 280. 280, 3000 доллар, а? Көн да. Қанша ем қолға тиерін айтып қойыңызшы. 260-ка берем да. Одан ылдый болбайды. Андан болбойт, өзү көрүнүп турбайбы, ичи тышы. Ошол автомат, объему 2. Жакшы эле 280 миңден чыгартаман мен. 20 миң деле койбойт. Болды, туғандар, көресіздер. Сырты рестайлингтен бампери қойылып тұр, юбка қойылып тұр. Алдыңқы бампер да рестайлингтіке. 97-нен өйдөнүкө. Жақшы. Бишкекте олабы, байка? Болды, чалып көресіздер. Апа-пақа екен. Жақшы, ийгилик, байка. Мұнанда Королло тұрады, Королло. 2007 екен, 1.6. Басы жоқ екен, басы жоқ. Тартпайда қойылы. Дам не машинелер бар екен? Байка машина қарап атасыз ба? Машина бар екен. Машинаңыз бар ба? Ауди қанша екен ашасы? 280 миң. Телефон номерді көрдіңіздер, 280 миң дейді. Обмен вариант бар оқшайды, а? Сапок, жақсы сапок болса берем. Сапок қой? Сапок болса алмашу жолдары бар дейді. Бишкекте олау машина? Бишкекте постоянный Бишкекте олады екен, чалып көресіздер. Жақшы, игілік байка. 05 Нарынский екен, а? Нарынский. Болды азыр мынау, иретменен тартып бара береміз. 195 миң подъездка. Көресіздер. Жақшы. Мынау А-класс қанша болып қалыптыр? 285 миң дейді. Ассаламу алейкум. Шеп қолға терін айтып қойыңызшы. 270 миң дейді. Право екен. Қарап көресіздер, жашыл тұста. Неге тартып болса? Ютубта. Тартып қойбайсың мен. Қана? Білді мұна, алып қойыңыздар түші машина. Так, машина бойынша жақшылап көрсетіп қойын. Civic 5500 доллар. 1.7 механика. Расход көрдіңіздер машина бойынша. Қанша жылдан бері айдап жүресіз? Я байка. Қырғызстанда бірінші қазайын дейді. Қолға терін айтың ем. Ылдырақ айтың. Болушу 5000 дейді. Состояниесі жақшы екен. Люк бар екен. Майсай жойт, а? Обмен вариант? Жоқ, обмен. Только нақ, а? Только нақ. Жақшы. Бишкекте олады? Бишкек. Туғанға чала бересіздер. Игілік жақсы сатып алың, ә? Мынау Форестер қанша болды екен? Да, Форестер 99, 2 объем, 430 миң сом, телефон номерді көрдіңіздер. 8 ордыға бірді қойасыздар. Туған қолға тиері қанша? 420. Қып қызыл екен. Жеңемдерге алып беріңіздер. Бұл машина Форестер. Бұл простой турба жоқ, а? Турба жоқ. Жақшы. 03 екені. Жақшы екен машина. Көре бересіздер. Паса сіздікі? Мұнау жерін жасалып тұра? 180 миң дейді, 93 18 моно. Телефон номерді көрдіңіздер. Қолға терін айтып қойыңызшы. 160, ылдырақ айтың, ә? Ылдырақ, тақсыр. Бір 130 болбайы? Қанша машинаңыз бар? Көріп өресіздер, мұна Passat 180 миң сұрап атыптыр. Баны қылы өресіздер. Мұн жылы қайсы? 93 екен, а? 1.8 моно, а, бұлдағы? Бұл неге бұлар жайып қойғаныз? Көлік көгі? Мұның болары қанша әмі? Түшіп береміз, нормально түшіп береміз. Нормально түшіп береміз. Тройка. Мұның басын қанша дедіңіз? 260. Дағы машина бар ба? Айтың дағы? Байке. Жақшы, тамаша. Базарыңыз берсін, туғандар. Көресіздер. Бияқта нақта дыйқандардың автоуналары. Қанша жылдан бері айдап жүресіз? Алсатар емес бұл дыйқандар. Қанша жылдан бері айдап отыр? Бұл ноябрьда алынған бірәшкамен алғамыз ғайрелі. Ноябрьдан. Нарық Passat. Бұл Passat'та бірәшкамен. Жақшы. Жақсы сатып алың, игілік. Мұнда Audi тұрады. Байеке, қандайсыз? Кішіне тартып қоясыз бұл номеріңіз көрінбей қалыптыр. Мына. Телефон номерді көрдіңіздер, универсал. Нақта баяғы. Іштете тұрған машина еді бұл. Көре бересіздер, жақшы. Біз улан тауыз. Мұны ерді опаул,
Kapa. 300 ming so'm deydi. Ko'ringizlar mana. Bu kapani qanchaga berasiz, tug'an? Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Buna yesi tigi bir şey. Qancha ekan ha? Buna mashinada narxi qancha o'tiradi. Sizniki? Qancha bo'ladi? Jo'yim bunda qo'lga terini ayting-da. Men 200 da deb qo'yaveraman. Yaxshi bo'l, ha? Qo'lga terini aytib qo'ying. Çalışsın. Biraz tushib beramiz. Yaxshi, ko'raverasizlar. Yigilik. Yaxshi sotib oling. Ulantamiz. Bundan Nissan Primat turadi. 2003 1.8 mexanika de $4700. 0505 03 15 16. Yaxshi, ko'raverasizlar. Voy. Tam cho'chitati. No Gets qancha ekan? Arzon o'xshaydi. Non baсын qo'yib olib turdi, ушул. Arzonroq o'xshaydi, ha? Rossiyskiy uchot ekan. Telefon nomerini ko'rsatib qo'ying. Chalaverasizlar. Yaxshi. Sifiro, ha? Qancha ham bo'l? 99.25 объемda deydi. 270 ming so'm. Qancha bo'ladi bo'ladi? Qancha to'qeterini ayting. 220 shitir. Olmaymi? 250 ga bo'ladi dedi. Qarab ko'rasizlar. 09. 09 qaysi regionlar? Ko'l, ha? Ha, ko'l. Yaxshi, qarab ko'rasizlar. Topdimi sifroni? Yo'q, tartalik. Tartlikmi? Bo'ldi, tartamiz. Va alaykum assalom. Sog' yaxshi o'tgan. Mersechka 95 1.8 deydi. Qo'lga teri qancha? 190 bo'ladi. Shitirga. Bayka. 190. Yaxshi. 95 ekan, biroq restylingdan bamperi qo'yilib tur, yubkasi qo'yilib tur. Qarab ko'rasizlar. Yaxshi. Qana budjetniy variant? 60 ming be? O'zim ancha qilamiz. 145 ming deydi. Golf dvoyka, chiqarilgan yil 85, 1.3 mexanika. 0755 288 255. Budjetnilar o'shandaydi, 60 ming, 70 ming. Yaxshi budjetnida. Dvoyka, ko'rasizlar. Sostoяние ляля, соска, üfüf, tal-tal. Qayra aytchi. Sostoяние соска, üfüf, tal-tal. Tal-tal. Qancha soy? Jo, bo'ldi. Injektor, büyük parol. Karburator, injektor, ha, yaxshi. Dokumenti toza-ku? Tap-toza. Tap-toza. Qarab ko'rasizlar. Budjetniy variant. Safta yo'q. Bo'ldi, yaxshi. Bishkekda bo'ladi-da? Bo'ldi, chalaverasizlar. Bu Sifiro, ha? Assalomu alaykum. Suv toza. Так, 96 2 объем автомат. V-образка bo'ladi, ha? V-образка motor, bilasizlar. O chayan. Chayan yurgandek ko'rinib tur. Salon toza deydi. Jazosi teri yo'q. Qancha bo'ladi qo'lga teri? Qancha? 05 533 Narınskiy uchot ekan, ha? Yaqinlatib ayting ham bunda, qochirmay. Dolar 290. Bo'lar, ha? Bishkek to'lov? Bo'ldi. Chalasizlar. Обмен variant. Bor, ha? Ildiyroq mashina olsa, aqcha qo'shsa bo'ladi. Yaxshi, doplata qilsa bo'ladi deb qarab ko'rasizlar, to'g'rilar. Tak, yaxshi. Ulantamiz. No, Odyssey qancha oldi bayka? O, bayka, assalomu alaykum. 2002 avtomat korobka 2.3 $6.800 deydi. $6.800, yaxshi. Ondan Nexia turadi. Nexia 2005 ekan. Qarab ko'rasizlar. Tak, ulantamiz. Ono bosh jag'ida da yaxshi mashinalar bor. Ko'rganmiz. Qana? Qadamjoyning mashinasini? Bu Qadamjoyning mashinasi nega sotilib aytadi? Qana? 99 deydi. Akkord. Telefon nomerini ko'rdingizlar, 400 ming kelishtirib aytaymi bahosini. Kelishtirish 500 dan 400 ga tushib qolganmiz. 500 dan 400 ga tushiribsiz, ha? 80 dan oshib. Только plastmassa şey. Bamperinde iş var. Только Can korobka bastı. Can korobka basıp tur. Yaxshi. Bishkekda bo'ladi, ha?
Болду. Чаластар туугандар, көрөсүздөр, мына аккорд. Мунусу канча эми? 365. Срочно. Сирмотор. 365. Сир мотор, э? Жакшы. Учет Россия, э? Учет Россия. Бишкекте болот экөө тең. Болду, чаластар. Бул сиздикиби? Бул баягы жеңемдер айдачу машина. Toyota Is 2003 1.5 турбайбы? 1.5. Обмен бар экен. Телефон номерди көрдүңүздөр, күмүш түстө экен. Тока терин айтың эми. Толоте 530 болду. Ылдыйраак. 520 чейин. Ылдыйраак. Болгон. Тоголок ойлонуп турум, чалышсын. Сүйлөшөбүз. Жасалтуу жерлери бар экен да, аз-маз. Жакшы. Бишкекте болот, а? Нуркейже. Бишкекте болобу байке? Сокулка болду. Чала бересиздер. Обмен вариант. Срочно. Кылатына мал болду. Нал болсо жакшы болот дейт. Жакшы, ийгилик, базарыңыз берсин. Нуркейжинен көрөсүң, а? Так, мындан Nexia турат. Кимдики экен? Так. Жылы кайсы 2008 1.5 обмен жок дейт. Торг болот дейт. 220 000 сом. Телефон номерди айт. 073 56 67. 56 28 67. Кып-кызыл экен. Жакшы. Так, улантабыз. Мына жакта Lexus окшойт, 300 окшойт, а? Чыгарылган жылы 98, 3 куб, $7000, 600 000 сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. О, папака экен. Канча экен колго тиери? Аксакал, сен? 550. Сен соңуз жакшыбы? Жакшы. Обмен вариант жок. Же барбы? Только акчага. Акча керек дейт туугандар. Көрүңүздөр. Карап көрөсүздөр, телефон номерге чала бересиздер. Та, унун жанында Kia Morning турат, 2005, бир объем автоматта. 315 000 сом экен. 315 000 сом. Карап көрөсүздөр. Так, мында Fit турат. Россия учет. 500 000ге өтө эле кымбат мына Fit'тер. Тем более российский номер. Өтө эле кымбат. Так, продаю или меняю дейт. Honda Odyssey чыгарылган жылы 2001, 480 000 сом, 0505 67 76 66. Карап көрөсүздөр. Карап көрөсүздөр. Мында Fit турат, кыргызстанский экен. 460 000 сом. Мына орто баа. Мына жерде Россияны 500 000 деп коюптур. Бир аз кымбат коюп койгон аны. Бирок состояниясы мындайраак экен. Жакшы. Көрөсүздөр. Так, Mitsubishi Charisma эле. Charisma чыгарылган жылы 2001, 1.6 механик, 260 000 сом. Срочно. Тоголок болбойбу? Өйдө берип атабы? Күмүш түстө экен, состояниясы жакшы экен. Канча эми колго тиерин, тока терин айтып коеюнчу. 230 болобу? 230га болот дейт туугандар, көрүңүздөр. Бишкекте болот, байке? Болду, чала бересиздер, Бишкекте болот экен. Жакшы, ийгилик. Нуркейже. Жакшы. Так, улантабыз. Арзаныраак машина кайсы жакта бар экен? Арзаныраак машина ушул Рият, бирок состояниясыга жараша. О, нарактар бүт эле такымын жегендер. 200 000 кайсы жакка карайын? 200 000ге ошол жактан карай бериң. О, ушул жактан эле. Такымын жегендер дегени мына жак. Бүт перекупщиктер. Эми баягы бирок кичине жасап баарысына жараша. Машиналар бир аз түшүп калган, бир аз кыймылдап калган. Бу Матис канча экен? 2007-08 дейт. 220 000 сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Тока тери канча колго тиери Матиздин? 200. 200ге берем дейт туугандар. Көрөсүздөр. Та, бул канча? 200 болот турат. Жаңы эле келген. Мында 200 эле кылып коелу. Мынакей, телефон номерге чаласыздар, 200 000 болот. Экөө тең, көрөсүздөр. Гидрач бар, электропакет, жаңы эле келген дейт. Каласаңыздар, мына көгүн көрөсүздөр, каласаңыздар кызылыны. Жакшы. Так. Мына Capella канча болду экен, байке? Ассаламу алейкум. Mazda 626 Capella $3700, телефон номерди көрдүңүздөр. Обмен дагы бар экен.
Қанша екен окончательный ценасы, байке? Қанша? 3500? 3500 дейді. 3500 болады екен. Жақсы. Так, көрдіңіздер. Нақта дыйқандардың машинесіне. Мынау жақтан бірақ бүгін көп машина сатылды. Мынау жерде жана бір 10-15 минут отырып қалдым әлі. Бардығы әлі сатылды деп айдап шығып кетіп өтіп. Іш қандай олтады байкелер? Жақсы. Мынау ешкі қанша екен? Байке сатылды ма? Жылы қайсы? Жылы 95. Объемы? 3-2. Ақшасы? 6,5. Телефон номерді айтам. 507 09 54 34. 09 54 34. Жақсы. Бішкек толау? Жалауатқа кетеді дейді. Көріңіздер. Светі дағы сонын екені. Бұл Гетс не болды? Гетс. Сатылды? Алейкум ассалам. Сол жақсы түсінсіз. Тартпайды ғой. Неге? Тартпайды ма? Тартып қойдым уже. Уже түшіп қалдыңыз. Гетстер бүгін. Біз мұнау Гетсті тартқанбыз. Мұның жанында серебристей 2004 1.6 автомат сатылды 410 мыңға. Қайсы Канада? Нұркейжі. Көресіздер, туғандар, машина базар бойынша бар жоғын көргөзіп бергенге әрекет қылдық. Ой пікір қалтырыңыздар, каналға жазылғанды ұмытпаңыздар. Бір-бірден лайк басып қойсаңыздар, мен көріп, сүйініп қала тілем туғандар. Сіздерге мен Нұрымбет Махаматалиев қызмат қылдым. Кейінгі видеоға чайын көрішкенше.